The warrior prophet kid you for real see don't know. The nyanaki a sacred. Forget your name. The warrior prophet. What's on the 12 say what crop what thing? What's it in the quack? What I know quay? All of the hours say that Batman in my young phone no. Obama was in so much son of a way. I'm a phone in a catch no. What is also concrete? What is also concrete? Say idea. What is also concrete? Any other way? I dear crown. I want to share. And the other over here. Prophet Gideon for yes, don't know. The warrior prophet. So go crash him. To me, not send him. On the edge of my boy, it's the Bomadiana chipping in the way. Now I'm then I reside. Then I went to. Then I drew my back. Then I worry back. Now come to a mother. And if I get say draw, that's when you draw. To me, Benetin, I mean to me. Oh, man, I say, oh, conquer. What you bring in one, I won't yet see a move. It's Yaki halfway. Mon come on, Nuntum, Momma, was say, that's also conquer no more.
dom nyame enshiro bibia no to bibia na mo ensi ye medin the war prophet Gideon no fa wiesie dudu na afam wo dum jata me awu tutu jatugu aka wo sofo padwuma biye odom kwa mo bibia ade bia wo hwehwe bia bose yi dom nyame a wode na basa ma Moses yi dom kase esiremu se jata nyame a wo so ne ho ane ma na matudu ayera wo nyame serebu a won sere nkyere ya chamfo ene dan won fa won firi adom nya dan enko atom enhyira enko nhyira mu odoma nkoma ntue watamfo ka onipa bi e ka ne nko no wani magu ase onipa bi e ka ne nko no wabra bosen onipa bi e ka ne nko na mane da so basa yi adom nyame a wono de wo ye nyansabu akwa a wanfa nipa home anhye nipa nsem se nyame de nipa home hye nipa nsem a enko bi ne obeton bi ama wo ta obeka kyekye koni kowu sira wodoma nkoma se wo mu a wache wo ye nyansabu akwanyame ontua watamfo so ka ne wonyi tos ya ne sambalan eni ayitofel enfiri wabra bom sa tumi bia da sore wo so no ba se yi adom nyame ensore se atumi no so wache no man ne manya Adama kwani ba se yi adon nyame nshiro bibia no nto bibia na mo nsi ye wate Sumsumsore kromo mo de ba ye kromo wudi jahoko ene ye betire sumsumsore mu ate ene ye besua de afa sumsumsore ho wate wunum se sumsumsore efre bijan ne ba Ghana. Yes, Sumsumsore. Omo de ba Ghana. No, ye bijan fo. And yes. And the ba Ghana. Yes. Entene ye betire mu. Ye betire Sumsumsore mu. Na ye nkrofo bia dwensem. Omo no mo de Sumsumsore ba kurom ha no. Na Sumsumsore sofo bi obepie bia no. Nitimi nsi me na me ma ne tumi. Ye me fa nsem. Hwe sai ne ma na mo ye ne ye mu bi ono mo ye nim ase o. Eni ye nim de ye hye moto. Amode te ho so dia se eni animade amode ye adwuma ye animade amode ye adwuma so dia se enti ye wasofo bi wo Ghana ha no mo a Sumsumsore sofo bi wo Ghana ha no mo a obia ya ni chese obia de me na me ya power me na me Sumsumsore ba hwe Sumsumsore efra bijan na wadi sen ena wo na wo de ba ye me se Sumsumsore wo mo de ba ye krampo ma wu agya hoko so ti asia say gofo ne de baaye no ansa ne nkansa no mo ye da eba ento nipa wo ye Sumsumsore first Ghana e yo ba because some baaye no mo share na taade ami janfo no e baaye no mo share sa ba na taade yes enti Sumsumsore enyo obi adea because ya sofo bi wo Ghana ha no mo a eyo ma dwete Sumsumsore yo mo dea Mukwampo no enye Sumsumsore ne mo ye mumu dia no eye fenesen ye fenete tukpe ena agbalagba adwuma ne mo ye ba bia mokwaje abosom no nyina ye nim o ye nim
And you know, says Sumsumsore di for an sorry na mo yama against some about the Tromo consa, yen trimamu. Yemets and the Momuya wine. Muba da bang. Namusi muda bay, no more the same. It's about time one. Send your man air question or suffer be an against you, Pia, and I know or suffer be persuade canisha. Send your man a pound wool. Now you move a bit of one more, young Quanessa, a tiffas one at Tiafaso. So, yes, you were too sorry for suffer be a guy and a hand of one. One not dear. One not the actually one no quan in Yamikitan. Or no quan or kita buffalo. Now, Quaun, yes, some sort of suffer. Sadi ne kita wono onipa no akwala afako eyabusuye japade na busuye japade bia ye bosom abusuye japade bia eye bosom abusuye japade bia na eye bosom bosom na ye abusuye de a wonyame adom wonya busuye adom wonya busuye adom so yes here abusuye japade ena ye bosom but adom wonya busuye de a Bayi to susu ye busunya pade because busunya bi o omo japade ye bayi. Yes, it and kase ye fie japade ade ne wo ye fie. Say it's about time so sorry for young boys na mo ba. Mo man nka mo nhye. Ni dwuma wo di ano no. Ni dwuma a wo di ano no. So we are so pam aboa no wa nya na wo se ne ho bon. Ke kan sem fa ne ho. Na wakasa ho nsem etikura yi ho nka eche totobi. It's about time more ensese obi bia me ni da ho obi an chance baby em obi meka ne hye na afro obi anu obi ka wokurom ha no na obi an to aduane mu obi ani sa montaade ku daku ntere ye ya bi se bepa bia saka ya pamo de da. So tia se ehuna adwuma no ye bi se be huna manfo a abuma dimaji wo musika enka ye deda enka ma meto because ye kwa ye si mu jam enka ye bu wo mu fa so a enka ma meto enka ye di wo mu a enka ma menya bi ani. It's about time one Sumsumsore no obi an de ba ga na kurum ha no Sumsumsore abija ne firi ba kurum ha no ansa ne enkansa difun kansa eba ansa na kabua mozama eba ti mozama baaye ansa ne difun kansa kora ya de eba eti Sumsumsore enyo obi an de ba ga na ha ayo obi ye Sumsumsore am ene wa ma me humi Sumsumsore enya ni sei Sumsumsore mo fa mu chimi no mo kwase se mo firi ni pedi so nko wache. It's about time one se kurase nyama na mo ye no ye mo de ba ye so a etifa so e ba be kire mo ase bi ko ye nim mo one man that authority so ye Sumsumsore president just Ghana for ni nya twom aye won hu se wonu ekoso ye sori ntia no won hu se wonu ekoso ye sori ntia no one man that authority to be Sumsumsore president e wo Ghana ha no e kan tale anko a enka ye obi gudem atale ne pam ye sen enka nkra me ko manzia on be ye bia ma me enka nkra me ko kumase manzia twaso na asofo na musoma mo mankwase a mu papa no nka no kora nkire mu a wo papa ne na kwala ne me mu papa ne na kwala ne me hwe ye ne na kwala ene me na me makwala eno no anu mo be ya sore ma me no obedi ma obe ya kire som e wo masore ne pam no o ye bedi wa Elias bonkutu sofo bonkutu ohuntetwa bonkutu enya ne nkwase asem no Unso obi akoso a unso wani ehun se Sumsumsore ni bi pie Sumsumsore bi ni bi pie sofo bonkutu ohuntetwa bonkutu wante sa niam agu ho se de wufira bijan eba foforo sofo bonkutu wonko ani Sumsumsore ya wo de afa na wo ye Sumsumsore na yare ahe na wasa
wo ye sunsum yare no tesi adansidi ahe ena abam ye nim wo Sumsumsore so for ye invite to se be program ya no obedu ye nsode ma no abecheche wo numbers ye nim wo deda ene nim ade akita wo ye nim se wo papa kwampo ne bosom no wo papa bosom no wa amfa ma because ye fie bosom mimi nim ye fie bosom ugo kumase pankro no a eda ho eye red carpet eda ho wo papa ko wa amfa sa bosom na ama one who creating ye creating and who creating ye. It's about time one. Some ye young one is out at the fast one not here for you never bet you was it. Sumsumsore you be at the organa ha. Sumsumsore and you will be at the organa havati. Do the buyer could have and cancer could have be a ye about a kabua. I want this Sumsumsore buy your crown and no one will be him. It's about time one obi peja Sumsumsore di fo bi ba no ya ka time ani no han enkwala munko di die mu munko di duo matem won bediri ya taba yare baba wo na asoma wom wo pani wo tena fie mankwala awe nanka ne awi nanka wefo ye kan ne ka ho bi so tiase wo mo ba ya de baba mo so ne munkura se niema no hunta ha eni ma sense ho se shefo ajimu jeni ade ya mfrel choti ase osofo ntehwa ade ya mfrel it's about time Sumsumsore enyo bia de ba enyo bia dia eya dum esi uso no so ya wode na obenya ne de ba wode wo so be ka obi ahye da bi eno de oboa ye mu bi wo hono ma wontimi da eni emu gamu ye di besi ye nim it's about time one ete so bibia me nani da obi a me nani da ho obi tete obi ye Sumsumsore me na me to me na wo kura to me be na awo wo to me a enka wakwala afa bosom akwaji wa yigbe wo to me nka wakwala afa bosom no sa togbe na akwaje ye no wakwala tuntum na nabo duse nwi onfa nko ye onfa nko ti asore wafa ko ti asore wo to me no obi ba waso ye hwehwe ne ho wo to me no ene obi ba so wo to me amanfo baji bia enko obi ba waso ye hwa nka wo mo ne search itimi so ni to me bia so wo to me no obi ba waso ye hwa enka wo to me no obi ba waso ye hwa o ye bo ne search wo ko ba bia ye ben ye ho a ye tutu ye kotokuom it's about time asem kura wo dia soma won krofo no mo mara wache ne me yakata me ya 1,000 utim ne fam dai warrior prophet wa kofu ankasa ye yanim wo yanim wase yanim wase pa Sumsumsore sofu bia ba enso tan nani enso kan hye wo mpeso bia be pie adan wonko na wonim ba bia wonko na wonim obi asunsum aka no eno obi asunsum kan wo to no waya chefo wo sigbo fruit da nwa mu no waya chefo esigbo fruit da nwa mu ko utimi nkoto ko na watworo kote so because wo fure di wanim utimi nkoto eno wayu kote so nwi wo fure di wanim se ban wo fure di wanim ese ban waya wafunu cheko wo se de wotena wotiti bi mu ntodowa. It's about time one. Send me a mano. Ye chum. Sumsumsore you be adia. Sumsumsore and you be adia. Ya dum. E kawa no so ayo de. Obi ebe ye bia kwa me to me ye bia kwa me mere so ameko. No bi bia and obedi to me wa me ho. Obi bia me ba to wo to me be na wo. Wo so mo kura wo kwaje no yigbe mamu no wakwala atamko. Watam wo de koya sore. Bosom na akwaje ye na wayigbe no wakwala watam ekọ de kwaya sore enti tumi ben na ode ama nipa wo ma nipa so nkwadidi tumi ben na ode ama nipa wo ma nipa nkwadidi Sumsumsore yo ma me na yo papa dia o papa no ko legacy be no omuyi edi to Ghana ha edi papa ben ene edi to Ghana ha legacy ben ene wunni no wo se no
Omo de to Ghana ha. Legacy men na wunni no wose no. Omo de to Ghana ha no. Na nka wo yo odifu a wo sa yale ya so da yale sa ne yesa. Wo de obi ba ko di no. Anyway, but you to me, me man to me, me man say, me man to me. Aya mo ma meka say yes so mo na mo ma ye to me no. Nika be bom dua. Ye be bo no asefo nyina dua. Ni ye wia ye de o ma no ma say no. O mo nkasa mo ye bafan no. Ye de o ma dase. Asiafo. Anu ma bo adam so ahu. Mo to me a, mo kwasa mo ni no mo se no mo yare ye. Mo to me a mungo siesie mabusuam na ho ago mu wotumi amoma na mo dada mu na o ma no twa nsuo ki se ti ete krama be wu nanti mu so mo yare ye it's about time a se nkwase ane ma no se ni ye ntwa so bia organ ha biem so for bia e na be gi tumi wa me ha so for bia wo de onko no wotumi bonkutu e osofo bonkutu Buffaloat. It's about time one. Send me a man. We need to stop in Ghana. Obi PPA, some kind of share. Obi PPA, and some of our bloggers. No be good on the Bakuna Nimasi. Obi PPA. Would you have no phone and Passia for no Mushian Sano? Or no go music and bomb with them on the background woody. Not their far bloggers. Anya dia yamo wa mo so yamo wa mu chiri so no ma pampa so ti ase anya mo ne me aka sa me patension bia wo dia nya me ba na wa ye me awie deda so ti ase it's about time one we need to stop that nonsense mo ko high bloggers koku we ni ase ko se we ko ka we tu we so ye be bo dua ne de wo ma no ma se nre no wo ma no ma se nre good dem no ye de o ma das it's about time one say near man we need to stop so ti say reverend abia mo ho te say me nua be ma wo ye sofo bia me penasem so ti say me penasem it's about time one yan to no ye num kasa o say near man na ya wo keka no ye to ne beka akesia sene de mo beka no ye to no mo no ye keka akesia sene de mo keka no ye te fa so wuti mi ne fa me warrior prophet me yo kufuo me mpunta so yes, it's about time one. So for be a pure Ghana ha, and so called Sheduma, at so for be a pure Ghana ha, what your own one in Pabo, won't quan win Pabo. Won't quan the winning Pabo will yassin. Won't quan the winning Pabo, it will yassin. It's about time one. You're finished, Reverend Machipa, Machi papa me das ni nua be ma me das pa na ya na ensamfu ehi ensem bi wo hwa ya ne ye so te ase and anyway ya frɛ we me na me command to me na me command say hwa mu papa na furu si ban na ne suwa bebre si grawa dia petechugum na furu si ban ne suwa bebre si grawa dia petechugum no Wano tumi ba ku say woni bi wache tumi ba ku say woni bi no akomo obi bi mame ko no de agya ne me fa kakra to te ase unya me ntutu bombu ni mu kwan ni mu kakra because emu oye o he sofu bi betimi aye ne ho dua broni no de ne ho abebo o de ne ho bebo a e wo gu asore asema me kan for experience e bia de me ye ne obi enti ase e kai way back 2017 me fra broche ba foforo na me kita ka bi na ka na ye fe pa isi asofo no wo bank asema me kan wo po me die chinye se meboa me de ba jiw me me to no mo no me wia me de o ma no ma se nwe no adas yati and me ko catch me so onu yesu so de difo into pe madamfo
yesi mu nya no na nya bibia ne wo ne dia be kire yesi mu nya ne nya show off yesi mu no enye ne enye bibia ne de be kire obi wo no mu a oya kroma ade bi obefa bi o de kire wo soro tine yentimi ma me fa nyema bebre nya den enkire nipa abi social media nya yefie ne ha eno fa madam fo no so oni mi hihye program am sure afia na me so me fi Ghana ye den e fa brochiraba nti no o de da me ya so me yi vital ena me yi vital no yi vital no sofu ni nwia asema me kan sofu ni nwia ye me dance ni so ni nwia ni nyina ne ba ma so de ho oba no ena ofa ma me yensa ena otua o ka se obefrɛ wom no ahye o nkom ene ma no akama so de obepem nne ena ochoro numbers ema ma ne se omo nchiche ma me nsori ma no no mo kan kire ne se waben enti no wono no ko so ofeni program no obegu asore enti sa asofo ma me na wodi kreyon aye wanimu na wo frefre no wo bedi wogu asore wo bedi mo se gu asore nanka wo ya sofo wo so ye Sumsumsore sofo me invite to program and me invite to program no and a baby wo baby and wo be churo ayi o numbers ma men sore ma se o mo mmera wa sore me to so me ti wo no mi he wo nyame wo no obi a nche nani mo nyam ene nsore ma na bi ba wo ho nyame a wo mpebo ne wo di wom wo nyinyim wom wo mu no se nyame na tua so kan utimi mama so de batsika eso won poison me akwala me ne nam utimi kotua ne ka eso won fa kase ankogu mi nsuom se wo de mu pupu moto mara na mu pupu moto ba wo be ni odifuo utimi makwala wotimi nchen sika utimi tam sika makwala wotimi nchen eso won poison me e ma akwala ne de akase ankogu mi nsuom adentia Sumsumsore no bi aye ne die o wo bi aye ne die wo bi aye ne die nyamedwuma ne eso apafo ne kuda sha ade se wo hunu se wo bi bepiem ensema me kan mi nsole ma yawe ensema me kan omo yawe because ensem no esi wa sore enti me mfama se mu nsie wo koma ma so de besigase wo makola wo di machi oba baako be ma baako sika se on poison me because no atrai person okume no makofa mala mafiri sirem o makofa mala mafiri ha no mu twanyan mu twamponche na ntwe nyina mu kosie bi wa musieye because of me nti ena me so onyame nim se menye ebone onyame nim se me nto obi ade onyame nim se be nkodi obi yere onyame nim se be nkobo obi akoro no enti ade amala me free sire mu be ye no me enyame enyame o ename kasam paa na to da bi obi ye bibi o media ne so a obi na makira won ti ase papa ni nyina no nse ayawo ya nenso kamese so ti ase obi ye bibi a won ti ase it's about time one we experience and I may share ama omo ba ne say omo nya we or the beba mo so or the bia ye me want me antake way back 2019 2020 e page that company Facebook nya common saying TikTok ane maye na kan ni nedia ni kan nega yes ibu baby entabusia abrabona ye bono se wamma wani anda ho a obi de 6 beda no 9 abrabona ye bono ma wani na ho wache enyo bia no ofre ne ho se oye sofo a wo be ye dan wo be ginadi kan no crutch no because no my favorite chaba foforo minim so wo ye menua sofo wo ye menua Sumsumsore sofo eye fe sie nyina behia but odumo mama call sika say one poison me adentia because that me call Angel FM ekoye program
What free presenter ne say? Ahina metua, obetua more. Ade what me so? Mama nko fie o naba me. Na wo na wo me. Hwe is about time wa obi yade a mani hunu sade na wo ye no. Wa fa na fofa enya wo so. Obi yade a mani hunu sade na wo ye no. Wa fa na fofa ma won fa ma wo so. Na ye wo ho no mo no ye jataburu a yakobu. Ye kasi jataburu wa kobu a wodane bubuo mu dwen ne ho. Who be come dear? Who be say yes? Because no more nam honomono, ye ni masi, ye ni mashasiye, ye ni mawie ye. Mon prafo no nyina ba ha be dia kwankyerɛ we ye ho. Wotimi tua me nsɔre maka. Waye bio. Wabodwuma nkasa na wonyame ne ye nyame. Wonyame wo ho no. Wo ye nyame serebo. A won sere nkyerɛ watamfo. So wakwala wo no aduane ma ne so fofoforo amanisika say fa poison kogu na aduane mu wonni ania ne nyame adom no onkun obekun ahina wo de ma no $50 ana de ma makwala no so won poison adentia me yesunsum so de difuo me be pie atena wo so because me sayare adansidie ba enti wugya ne bedum aja na wa na aja na tu na wo ye ne bedum na kanokore susumsori difo bia kanokore susumsori difo bia ko no won ko diu susumsori difo bia kanokore ni yes ya ni yes ni no ye no to o cheda ne ho be bataw na wo hwe na wo hu ne tope na wasori ayede etia unim so ma wonu mo hye ye nyina no malam na akwafa ni nyina no yenim ni nyina ana okonfo bi wayi akosomo bridge na se adomi bridge no wode kwapale mekwa ne so no okonfo bi wo ho ono ana masa susum so de sofo no power ento akaso beku a ne ho no de ukọ ono no spiritual father no Yes, no, I do, bro. Yes, no. Okasem, obey obi. Oh, me dem nkonto kwaso te ase. Eya adwenkyere na me kyerɛkyerɛ so te ase. Eya adwenkyere. Me no, me kase me eku a, kamasa, ka we mutimi nyina so. Ensema mo bete no. Am go bizia. Me to me hunyu o. Ti me wo ho no mo me hunyu. Me to no mo no me hunyu. Hu mienu ni timi mu. Odwan ni jata. Timi me to no mo no me hunyu. Enti we na nya ko. Saka ye ko na me ko a. Ka TikTok a blast. TikTok we na blast. Ka blast to me. Ama hu me fight pen. Last time okoma oyi ne mpena bi. Sa asofo ne mpena yo konfuo e wo kumase. E no okoma lady ni ska say. Lady ni meka say. Lady meboki ntome so. En lady ni baaye. Sa temo no na blogger bi omo de koma blogger bi. E na blogger ne ma me tip off say papa. Me ba wo ya akwankyere ma me. Blogger ni be ye me interview keke o. E na me hu ni problem bi na me ka che ne say I dey say na how. Now the agye haban wen na gi perfume wen ne fa ko ne ma bedane. One blogger ne fe me da amase. One of friend me say papa. Oso bi afra me bi adwuma bi ama me. Na enya me de se waboa me no. Me di sa de we bediu. Na wono okonfo ba bi na ehhehye ho. Na okonfo ba ne be pia ba, na wo pie ba papa woni ma de a me sra wo. Wo pie ba fam ma wom. Enka so ye sofo na ye dwuma pa wo mu di bediu. Mese me das why? Me nhira wo. Me so na no ya de ma no ya pa. Das. Me da blogger nase. No blogger no ka che me say, "O de sofo ne ko Dubai." Na omo ba pe. Adwuma ne be ye den ye be pi e be baso. Me wo ho an me tie ye. E ho an obi di asende me. Satana me ko to obi badin. Me to bombu mienu pe.
No comfort ba no say ono no ye last pair. The last pair na ye no kotimi tua ayi plenty kitima so for man ko bomu a wo ayi a wa anwale won. Ni me ti wo muja, ti wo mayirem. Me ti wo mayirem no pe. Brother the friend say papa why ade na me hwehwe free ho na waye no. Enka wo ka wa no tumu a. Enka ye dwuma wo mu di bedu. Taya duru mire bia nya bibia no beka wanu atu wate nya bibia no beka se me ye Kristo ni nti ma ye din da no Israel fo no won ko kan toka no wo man ka so mo ye Israel fo to mo ja manyame o o mo to medas ko so ti do se ja no fa jehia no wate na do se nsuo no fa nsuo hia na do se mframa no fa mframa hia no sana brabotie do obi de be kira wo no fasade ya de mani pakono na wo ye waje nsem yo Kristo ni man nkeka nkwa a obehu se ese bia nya den eni wanum enipa nyew mimi che wa enye bi ne ma bin a enke ye kum ya to akone because no me nkwala na di machi nyina no omuma wo musika so duo mun di ni djuma mon kele no mame why mon kele no mame hwie oni pa bia wo no mu a wo bi dije ba fa je hia me sa metie do ode be ba no me de be ma wo de sire ba ne asire wo di muna ba ne muna te se ensu a muna obekwa ye beto wo de ntokwa ba ne dagatefo ntokwa hia wo dagatefo entokwa da fo no ntokwa no ne de hia wo ne de ye mugamu nyina ne aye ye hu fi ai din obi akodwale and ye ko that's my policy me policy am de na mu wiase no who can me kan enti me kan because it's about time one and just nipa ni da ho e wa brabom wa ma wani an na ho no mo a hu sofo ye suro no wate hu sofo bia ye suro no behind the puppet you didn't know what is behind the puppet ma wani na ho Sumsumsore enyo obi ade ya why e ya dom abofo enyo obi ade ya abofo enyame abofo akwusu kan was abofo bi enyo bonafide property e papa bi ni kire me sa abofo no was this land is not your bonafide property abofo bi enyo obi ade ya obi enyo authority abofo so o authority abofo so ono oda ne nsem no authority won so wait me command abofo you can't oda kire abofo say anyway nkoye adwuma how dare you was the washen abofo ma ye say won kura won ye nsem ne nan ampem obo how dare you say obeka say me bofo de won si we so me bofo we de won di we nkoye adwuma bofo yo nko ade ye bosom aye bosom bi ekune ana agbalagba so yes here by a nyamebofo dia you don't have control. The angels control you because they control the universe. They not say bofo me man fa ne nyadwuma me onye sunsum so de safua onye sei wo ye nyame unipa woni kwa ndum papa wotu yie kan ye nko ne kone se o petie kan ye nko Psalm 91 verse 11 was na washana bofo ma wo say oba am sure atin was one show so wakwa nyina na won so awon nsem tie was obofo no nya den enso awon nsem na ne nan anya den enti you can command angel you can control angel ayadom o ye de chewa na ye de achew abushemi pacho bi wo question bi bisa bi ma na ye ko Sumsumsore ye wura Sumsumsore mu so te ase ye wura Sumsumsore mu omukura na abofo ka wo mo kro mo ada awo de wo su kwadu abre na wada no wo su bu na wo si moti asaw de wo so de abre no wada na dwen
Wo awusu bu no, wo na asimo ti asam. Eya dom. Sumsumsore na eya dom. Eba wo so na ba wo so. Eya dom, it doesn't matter say me papa yesafo, me mama yesafo, enti adom ndabi. Papa, you cast a perfume. Yeah. And incense. Yeah. Candle. You may dear bear potipane edima okra. Yeah, the perfumes in the flare okra. One say a bomb pie. Was my men pie bonye eduham ewunya mianim. Onipa bi awo bomb pie se udware. Now sra. Now also incense because empire bona wo bono. And some pie bona wo boni resunsum. Now also incense. Now also candle. Because I said, then I pray to Sudan Drew, you know. A jar to set a crema, a jab and set a crema, a candle. Let me see, will be a tiffin. No more can't casafo. And to only pay our bombaya, you need perfume oil. I didn't see more bad Germany sheer perfume oil. And a year Judas won't go to Judas won't be one you pay your any bit of food, and then to what's it. Judas won't go to and to what? See, Uncle Cotton. Nyanyi scan wo hwie perfume eyi hom egu Yesu nase so yase enti perfume se de ene ye de fra honhom ye de dware ye de yade yi wo so nipa kora mpo no with that perfume no untimi ntena ya ena kora nipa ya na ho a ebinom mo kyerɛ mo ho ade akyi a wapo wo de mu amaye a mo kyerɛ mo na edura no pa mo fa mo sɛ nwura mo tirim ne mu hwan ade Daniel sɛ men kasa asɛm no nkyerɛ mo ne mu hwan ne mo hwɛ ade mu a mo kyerɛ mo ho no flowers so a ye bi kogu obi na so yeah no so na kyerɛ ne fan denti e de flowers egu obi na so eye nhwiren so for yase eye nhwiren enhwiren wudi nhwiren egu obi na so o ona no so yes because ye nipa dua onipa wu bi oda ne honhom eno chi ne yewu ade ye tudua mu no ye nipa dua ye relate to dua ye energy efiri nnuam che ensu energy ne firi soro ba nyema mienu na eche ennua ene ensuo eno yes water is life and then ennua ma ye oxygen na ye nipa na transfer carbon dioxide amenua enti energy ne ba enema mienu ne ba no ma transfer manipa enu ti no wo yade na de nsuo ye den asiw so onipa bia so ne nsuo ne form enipa nsuo hoi ene ne form nipa sa na tie. Hello papa. Yes, good evening. But you person be say it's candle incense perfume oil constant say anytime we be bomb fire bra we be use one. Yeah, you need to so yes say the before ebe tu a ofrafra niam de sasra ne ho no wanya niam a wontimi nko saa so obi bosom ba ohia paada obi so bosom ba ohia pata matale no chef watale man fa ma obi abeche me chef watale Come share me the jam and that's me jam what time I share the chef watale ma ko obi apam bia beche me makoton kankra so afikophobia me de agumi kom ene na de Adjos me papa Adjos wa bre me change what the abreme enura no be bae enura say doso say bam we nyo mu die ni bia ya die ni bia no the ase yes me call charismatic church me say na me nyama bibrefa Sumsumsore on and obi aso me sabi abreo yake and when me akama asem when I see you perfume we incense we need a rainbow candle fa ko bonfire stay me je na me de ko na so to say say be if you baby say baby am finti me je dey she na me mu a me go use a be still e be eduma wa yeah because she say name nyina tumi wom I say petition wugidi owunyini e be boro
Apetesi wujidio wunjinio wono ma ebo. Sanity. Okay, it's energy now. What's on your money? Yes, sir, energy no. So yes, yeah. The pacho kaima me. Revelation 8. Konise kind de no wante. Revelation 8 verse 2. Revelation 8 verse 2. Me say ne ejana so. Was it ahotefu me pa chew ayi wo a ukwa charismatic no. Was it ohotini. Onipa ne hote. Ena wo bom pa ya wo use candles. Wo use say niam we me pa cho tie ne enko. Was it me who na abofo ba so? We aye say kutu abofo no ayo ya ba so. We enye omo de ni bia. To dia fie. We enye kwa kufiri. We enye agbalagba. Aye kutu asante akade. Ene meta tro akade say bam. O de ni de. Enko. Wasi no ma won totrobento so. Wo ma totrobento nso. Abofo foforo be gina for bi chia no. Wasi abofo foforo be gina for mu kia ne ho. Awo kura sika hwam kuruwa. Wasi okita sika hwam kuruwa. Na wo ma won ni hwam pi. Wo ma du hwam pi. Won fanka ahotifo nti na abofo nkro wo bom pa ye no mo be fa. Wo mo so ne so. Edi adu hwam ehye ho. No mo de akọ ohingwa nanim. To yourself na wunji odoma nkuma ni unyi Yesu ni a unyi onyankopon ni a wo ya boa enko osi o ma onu hampi wo mo ma du hampi so won fanka hotifo nyina mpa ibo ho no fanka hingwa nanim osi na ni hwam no hu wisie wo se du hwam no hu wisie eka hotifo mpa ibo ho eka hotifo incense no enwisie no eka won mpa ibo na wo bo ne ho afiri wabofo ne nsam afuru ko wonyankopon wanim ado intinere so obofo na beje mpa ibo ne abofo na beje mpa ibo eti redata abofo de mpa ibo ne nko ba bia wo mpa ibo nko nyame nim shake said ya wo koye na sante hene ho wo tumfuo ho a Ose yes omo ye interpreter ma ye ni nyame said ya wo koye na sante hene ho a yo wo chiamen ana na tewa na nankasa wo chiamen ne kasa no sa nyame wo yo hene enti nyame wo na hemfo oni omo ni abofo no enti wo so wa hye na abofo ama yes nyame wo ye te oti we na hintabia taya so for na so I see God say God so omo bua ai adwuma enti papa me ba o pacho won say ye wo alcohol perfume oil perfume yeah de he na eyema yen hwehwehwerefo ebia ye ma yen ebia ye wo citru ye wo kasanto so yes ye type of a lot of perfume oil so ba me shop ya me shop ne fe se kutu se bam metatron akade enko an wo shop wo so yes mo de perfume ne bi wa ha wo de hwe wo de he metatron perfumes check we are the sandalwood na ye we ya no mamu obi ya no de ne ye crayon asibi bonkutu crayon we no no omhunu ba bia ye ton no so we ya no nya o go to 50,000 we be with yes eti we no eye we na we eye sambutu we ye omomu ye business unya djuma we ye omomu ye business on said ye tie no ye silia no isi okay ota ye be cho said ye obeye no ye silia no na we no eye colognes hwe obi bia we use me perfume da no me pa cho we use me perfume da we acho wo so no use me perfume da ma mente on ka say na etie papa bacho me use me da ye wo de ehihie ye wo de twitwi ni o ma say because you so de na now koton abonti a difference so what's the difference because no me perfume si die original me any ama papa nko because me akasa hu me no me wo kurom wo de hwemanim wo hwemanim na me ni kurom me wo kurom obi a ne ho ofa bia ne ho anibre ujirem papa no baka woya so the asie entin we no perfume we ni wo ho we so e na mo a asofofo ne madeda na me kokan omo se ma me kokan no
Must of no matter dano. Omatum spilele no. Where you laugh in the air. Cologne. Na cologne where you're very, very powerful. A more charisma form. A cosro. Na many power sem. A one. I want them catching for that water. I know you're waiting for you for that amount. And you for that water friend way. Aye. Way. Yes, it laugh in the air. Air. Nipa the power sem. Nipa the dog. So yes, for the water in your favor. And you wait dear. Emma, what me do kuha? Now what in the sense in Gusu? Sanity. Wow. Papa. Yes. Cologne and a perfume oil. To me back when a woman. Sebian the Juma. Said your way say, and what you have said yet, Tiano. What do you have? What do you have? You had the honor to the pack and what you have. So yes, a different. No Juma way uncle. Opiano say, Sunsuma kuo. Obiani na Juma. Nyame abofo mpempem no. Obiani na Juma waye. Ebisa yare, ebi ma favor, ebi ma mba, ebi ma Juma, ebi ma kontuo. So tiase. Obiani na Juma oye. Nti se wo to sunsuma de e de akoye ade atade papa. Nana ba TikTok. Nana what to say? Ni wadwane agame o. Hello Nana. That's bre. Nana. Nana that's bre. You want to ahene. Osi ade yo. Kuntu nkurunku. Ajumre what to say? Radio Dumo. I say ya do madawro ma. Emi hu wa che no wo akoshe kumase ana. Oh, Matse, Metia Busian in watching. Or the man one of us say, Yadom Yaman cow, who don't you and I won't see ye. Matse, you're Friday, I am Yamadoso, say Kutu, say Bam. I met out from Arcadia, we are winning Buffalo Penny, dear. Or see a yes 6 hours protection non stop. 6 hours protection non stop. And I am your protection. Ye powerful. Ye nonsu o hye no dware. Na ye ohununu. Sa na ye kɔ. Enti ye ka so obi ben ne ho a ye den haban ani nubena ene ben ye ho. Ye mfa na ntwie emme ye ho. Ye mfa na ntwie bofuro. Ye hunu na ntwie bofuro nkosa. Nantwie bofuro no yemfa nsa yetugu eye waste product enti mo sofo bia hunu nantwie eye mo ade ma wo se fa kosa na ebeben da bi nantwie bofuro no eye aduane a wadi eye waste yeso mu ku omo a na omo hunu nantwie bofuro no e de ama nsore manasa anu odinyo anu odin papa ye na ntwebo fo ye mfansa wo pe enema ye de ben ye ho a ye ahomachem ahomakasafo kisi ye ntoma tunsin kro onyina giabo onyina ne konfa no kyekena so edi kum de nchi ahene onyina kitatumi onyina edura nadwo a onyina edura nadwo a honhom bia de ne bayiye ko hye onyina se into onyina de kitatumi papa onyina so Peter power aya de bia me ka hwetumi wo ho na nsenya na zazafo aba wo mo se tumi bia ni wi ase tumi wo ho won hia bi da so wo hia bi da de aba won se tumi wo ho tumi day power day so diasie wo be won se power day sa na ye day etie tumi wo ho enti no mesram tumi wo ho nyame ya dom che ba be kasa fa golden stew no ho ai o che na ye ba be kasa afa golden stew no ho yeah golden stew no is real okay so yes it's real yeah candle the bomb pie bia se ubisa adia ye use white candle
a nibrea, ebia wania brea red candle. So the as here, ebia for favor, a green candle and yellow candle. And a back to sender, you need black candle. And a cleansing, you need blue candle. And you were all type of candles. And now, conquer all the universe now. Now I saw rainbow candle. Why? Papa. Yes. Yeah, when we say Metatron symbol, ne say, on Fabonenche. And you say, when you be a spiritualist, penamedema one, because when you are not a spiritualist, you're the Metatron who are dear Comawa, a bialco on Fanche. A but you can Metatron who are someone extraing. Or catch the Moses say, or small boy from an Edin Nimukai. Shena one dream Tiano. Na on foul match 1 year they encho. And I say your group no, me pacho, we a say kutu, or to say bab. I say Kurenya Yanamu Dianibi. And you say kutu. Hey, and Yamadia do a hole. So the I say, where you say kutu, say bam. When you Yanamu Dianibio. One cause all the shadi, what do you say? She. Yanum, you will do more. Clear young and the chalk near Hunu. Hey, Watakala. aye. Near fear, near the amount. You should be Exodus 23 verse 20. Also, both for mine. Also, both for our show mine, quantity or both for Shaquam, but for penny metatron Shaquam. And until will be anti minimi boneno. Me oba me have me more search you. Oba me have me to 2 koto kumu. Minimum diaba. Ube di bonia minimum. Ubo ya papa minimum. Enti ya sorry ha. Obi din someone ya cheno. Me pacho mu wasin. Waba sorry ama obi ayade a bofuna me yin MPA pen. Me pacho mu wasin. You very chill fast. Share. Yo. Ya beche ha ye ni bone. Fast. Ade bia no sunsum ni so baba beka. Papa said the manager say yeah basoro ontina yeah kabia bo no so betima try Aba try. So the asie. Oba be try na waba. No be wa kasa ofiri. Obi si fili kadoji. No aba be hwe de e ko ne de e ba. So the asie. Also, small buffalo do any. Also, me small buffalo man do anim. Akosho wo kwan mu. Now, I do what do the message. Oduba kodru ba bia masiesie no no. Hwe yie wo nanim. Me pa cho uti de wo kan. Osi hwe yie obufuo nanim. Na etie ne ne. Ndwintia no. Mandwin nya den entia no. No famra to mfiri. On famra to mfiri. Efise. Me awade mi din wo ni. Eti Metatron ye interpreter manyame. Eni nipa. Enu ti no hu Metatron na wo tutu ntoma. Hu Metatron bia na ntabofo nyina ono omo hene. Abofo wo wiase nyi omo hene ne Metatron. Wa wonti ache na bi koku. Ana akotopum. So ti ake wonti ache akwahye ho. Ana oba akoye den. Akasha na mode ibrem no benum bia na. Abofo nyina no Metatron ene omo hene. Holy. And to be who El Metatron, no, or no penny buff for Bonidia, holy candidian, because he's a holy angel. And to one beefy, Metatron, and new ye jack, and in the Chia Mununkum. And to Obahanua, ya bompire when the cheek, ya bompire when the nim. Or your Mununkum sechi. Exodus 14:19. Or see, I don't know for the Bedija Domini. No, she never do one at it. El Metatron, ye. Well. Onene bofo a otutu ntoma onene sunsum a waye den wotutu ntoma abofo no nyina no ono ne ye bofo a waye den wotutu ntoma abofo no nyina da ono ne ye bofo a wotutu ntoma ya no mo bofo en se kutu se gon bofo pani Metatron de ono yo hene wode ne ho ye ka se sunsum de ne ho a ono no won hye obi ase Metatron ye
abofo ni nyina. This is Metatron Q and a Metatron diagram. Enti abofo ni nyina no Metatron ene omo hene. Enu nti ene ni kan so ne so no me so me yo hene no. Enti wo ma bibia seti pepe. Wa hihye bibia pepe. Yeah, Metatron is bigger than Michael. Abofo ni nyina omo hene ene Metatron. Abofo ni nyina no omo hene ene Metatron. Metatron ye interpret enti biblical ni nipa bebre ni say Metatron ni Enoch. Because Enoch e kono wa hie nyame wo hia Metatron. Yes, enti biblical no omu nim say Metatron ni Enoch. But abofo ni nyina abofo bie wo wiase bia no ne hene ene Metatron. Enti abofo no omu du Metatron anim omu koto. Enu ti na wo ba temple ha bofo bia na esese ye no under Metatron na eso koto no because ne hene no. Enu ti wa pega ne nsa no o chiro so yokodom okita ne dom edom di nachi. Omu nyina omu hene ne Metatron. Yeah. Wow. Yeah. The Metatron is powerful angel. Into we are the Google, Neko Google Metatron. Read the Metatron stories. Above where we are singing na ya no mu die kaka kunu mu nyina o nyina o che Metatron ase. Bonkutu nu mu nyina bonkutu omu ya bosom. Bonkutu no. Shifu bonkutu mfo no. Omu nyina de ne ya bosom. Nananom egunsa komra mejensa o. So dia eti Metatron de abofo ewo wiase nyina na omo hene no nti da be hu no ono ode ne ho enti watutu ntoma abofo bie ni watutu ntoma ka Metatron ho ono ne bofo a waye den watutu entoma enti Metatron is powerful angel. Yeah, that's your next question. What my questions in Emra, sir? Papa, yes. If you to me, and can I say if you pay I had a crop. If you to me no, any bay ye to me at the crop because you will fear bosom and you will fear bay and to be one more self be yourself and you fear to me and the Mako dear me part of some of your back as and your bosom. So dear CM, Obu Onoma, or say you fear to me. A bosom. To me, a wolfian and me use or bois, a low key. A Jana one or Sajana two. Don't you ask me, was the baby twa. One was he ma. What you say? Ain't you know? What of you like I say? Me you should fear to me. A wood jadie. I don't ye won't find ya will be. I don't want no person is sick. Your pen offer. What you mean, soon dear one yet. There were pet and offer. So go so, me papa 2 minutes mark of fat. Me pacho and no. Anya kwa kufidia. Eye brekune. Anasa konoli. Ana tago. Nana tago. Yeah, I'm kind of send you 2 minutes kuku for na yes. 2 minutes wa pe wa no foul. Hwe ayi na Eli no oye odifu odifu pa wa ben but ne mani nyina mfa na dom Samuel na oye obi bana na ote ne nchen no onno ne fai obesom ye no fai enti na dom emfa wo so papa dia emfa wo so maame dia wo mpewa no wo mpew spirit di open ofa honhom di open ofa akom kura no bosom kura no di open ofa ena ye wo bosom ena ye wo aduro ena ye wo suman ye wo bosom wo ho ye wo aduro ena ye wo suman omu nyina ye different omu nya baako nyame ya dom aye beye sa teachings no me say me bie wani abie waso e wo media yi so na fufuo 50 million no wadi ache beto 10 si do ba men
And that's a Shumai and a Shum Bosom and as soon as drew. and a Shum Drew. Yes. And you know, you suma no bet me akoto. Said the ya no akoto bin. And no ye wia. Obu a utimi ko wia. See what so for na kola ni wia ne de, but wa nya ne hwe. Yes. Onya ne hwe. She yes no na ya no no anu aduane ko ti suma ne ho. Nti no see ne ma no so makola no ko te nsuo ho. No onye na see akola so de ye djuma pa. Obedi di hun kakra ka say kurukuru abi no otam share ne bag ma we bas. Nti no papa no ko dem ho no mo no. Eni ho. No ti say ka so betima ye obi bi obedima kra so betima ye obi na bi. You say body fun an the ba beto. So odane onipa. Oboa. Eko. Eti suma de ye fa eni ye waduro. Aduro na eni asem. Aduro do ko bo ne pa. Okobo ne pa. No wadi wasem ama ho. Ebi obi hu ye machi. Kuni mame. Said the osofo edi me ko aduro sisi okoku mi a e backfire ayi. Enya nyo obi a na edi ne ko aduro so. Nyo obi a so edi ko suma so. Wabu anyame ato ne ho nsraban ahia wo. Okita protection ni firi ni na yam. Ti no baga wo ya. Oye ho hwia. Anya ade na nya ade e be ye den. Ebe ye yie sa na ye den. Etie. So di ase. Enti obi wo no ma ontimi nyane foko. To nipa bia no ye wo sa na ema miensa no wo ntimi nya enti ya ka bosoma obi nim se o nyina ya de ba ko ye obosom ye waduro na ye wosuman. Ani enko. Eni ye wo bayi sa. Eni ye wo saman kom. Yeah, eni ye wo maame wata. Maame wata ne de. Good evening. Meku abonkutu. Yes. Omo ye divine. Okay. Yeah. Meku abonkutu antipe yetiem. So what better Sean? Yeah. Statue sorry. Yeah. Papa tell you dware woman na. Jabi ye nyale wom. Jabi. Ye nyale tumi. Short yasiem. Eye ni image. Eye Metatron image. And onipa bi awo Metatron is supposed to have Metatron garment. Yeah. The garment and then kire was say oh Metatron because wo di nsuo gu so epeja kwasoro a wo bia nkitam. Anu ne kire tumi no kire power. Ma gani. Papa so bi so dware na bofo ni. Yeah, wo do unsem. Abofo a wo dwale wo ma wo di fi aka wo. Ni kese nura no ukodi wo bi. Abofo no ha ba fi. Oni ti go so di. Oni dwale wo ma za no ti na afra. Abofo omo ho aye fi. Omo ho aye fi die. Si e dwale wo ma. White no mo be so ma ye. It's a white no mo be so ma ye black. So yes, omo ntimi nko suru biem. Si e dwale wo. White no mo be so mo nyina ye black. Enti no ye nwale wo. So yes here. Yeah. Spirit there, undwale spirit is sing. No. I'm for the so clean jare. And no mo ho aye fi so no mo ye white no ma na black. Tete na soro no mo ntimi nko biem. O maka. Hey. On my way mu. Eni ama wo mu o. Papa se saman kom no. Et say si usu ai. Ya saman kom no ye saman bayi. Saman kom ye. Eno de ba na teko. Eni wo saman bayi. Saman bayi na ya na so bofo okoje no. Obi okoje tumi. Obi so okoje abofo wo obi ho. Nya ma na saman bayi. Sa. Enu nsu hu ade. Ya saman bayi ne no ye de ayi ye de krama ye ni. Eto ensem ma wo mene. Eto yem. No enu de chawachu. Enu na ba untimi nsa. Saman bayi ne ba untimi nsa. Enu na no asisen.
Apan bofo esiu so na apan bofo no osi ase na oye o Say kutu. Baba, what was a young man mo to ande kutu. Then from a form one ana enye ma ben on binya mo de bedwro mo ho. yeah one so nipa bia no once in a month you need to cleanse yourself. So tiasi obetimi de nyenya nunum agra to fame franwro e dey cleanse ho e negative energy 6 flowers oil betimi dey cleanse ho bintu Sudan betimi dey cleanse ho onalia betimi dey cleanse ho ti o cleanse niam bebre a obetimi dey nchoro garlic crumpa cleanse ho. So tiasi sana ya na etie Papa mpese mi bisa say okay abofo bi wo hono ma omode bad news nkwa no mo ba na omodwuma so mbe deliver bad news sana. No. When we say Sumsumsore no dey see and now mobeka. And I na normally no they don't have even time for that. So they are here. And I na enkom she bebre ni bi wo ho no ma no na ya bisa na ya na sofofo ne ye. Ye wo saade ne wo ho. A wo be bisa universe no say den na ekọ. Na wo maka kire wo. Na wo so dey abehye nkom. Said the weather forces no kwhwe weather ne say nsuo beto no. No ma beka no. Sa na ya na tie. Obu a wo ye bisa ohwehwem. So tiase obu obo no tiem ogusi de ohwe nsuom ofre universe no I say this month the ne bekoso but omo beka kiro but omo timi nka da potin ne nkireo enu tina ya na difo ntimi nsisu dua say da say ni da say and I say besi Okay ya no wo ho and obi wo ho no ma obo ni tirim hye nkomo na no de okwaduro so nke yo wu anu akoku no agini true na bem so yes and na yi your friend is saying and sensan na wo park so na friend abodwese no obi a wo hye ho nkomo a na wakoka ni mienu abom na wakyekere no opekasa preko ensa no no odi agutu no di kosua ba ko aboso timi susu wo su fidie asem no kan no be make kicho se bebem eno so wo ho eno so ye ki e wo ho no sa and that's papa okay into kase bra na wo hwe na wo ma na akoye o sa adin I say papa say o shon kwan so wan tu ho na ma wa bibisi. ah nze tu hu na mo because want to hu na mo a o de beje o weke se mrem na agility eno so e yade e wo ho Sir. I said this is saying. Papa reincarnation. Yeah. Papa now say obi wo ha. Obeye we be dwale ne said den kura adene nkoda. Yeah. It depends idea why your universe no. Your past life no why you bonepe. Aha. You say bonkutu ya antipe bonkutu. Hwebone a wodi amanfo. Enti in a lifetime no, one hwe na obeda na yarefo. Because ade bi a wo ye bia nature ni tua wo soka. To betima wo akwala na oye yarefo oyimumu onkasa ne nsa ba akuni ho. Yes, obi wo no mo a nature ne de naba. E say o metua soka. Nta ya na etesa. Papa, we are so for be brain. Ya be brain so the asent obi wo no mo a e say oba wo abisa wo bie ne portal no or your reincarnation wa ba wi asepen problem na wo komu no o deserve wo so be komu na and yes I ahwe ba fine for po mo patopa ba fine for so on pen kwala oba to mo na asisi ya oh ba fine for there se bi wo so se me se ngoma let's say papa was a chire onye mistake bibia wo be ye bia no what wo ye nyansa bo akwanyame wa hu say ye light na no man di ye light no ye bo no man light ni ho ba nyame de insulin sha no man sam
enem autia kanea so a enwe afetem enti wo yenyansabo akwanyame a wo hu akira de na waye ne nne so biati ti ba fanfo de nyame because no enka wo ma wo so di gina ho a comedy ni pe wo o man ni mo nyina ku om any pose of one pom pe ma na we make it I suppose oh I said your best ya BBC there's no need say you have to blame God onim dia oye so tiase nyame oye nyame onim dia oye. Good evening. Yes. Obi wo ho no mo anya obi a ntu obi wa wo bre no kobwo no pe no hawa ba wo so. Obi wo no ma ya dome no. Obi wo no ma yo chia ne bre na wo bre no so ka. Ne boni bi a wa bedi no. And the universe ne de na ba so omra metua so ka. Into person buana no anya problem. Yes, no, what best say what you to do an awale na ase no. Awale na ase na brabo hwe ya ba ko. Minim papa bi efe ne ya ba ko. Oba wo wale no na ma ya ba ko ewu akɔhye fom. Ya ba ko. Wadare ne ponko kira ne suko dwabo. Anopa ne ya ba ko awi apeti. Oh, yeah. Yeah. A toda beer. Obi wo ho no mo a. Eye sign. Obi wa ye sign. Utu anamon bia onipa bia utu anamon bia bisa. Hwehwem. De ekɔ ne de eba. No bia ne ye ne papa o. No bia ne ehia ne de ne ba fie. No ba bia so ne ye ro ne dro so bi o pramire wonini onanka. Ah, abayo bia mechi ne bayi o so ne nufu ye kwakwa no bi na mpanifo ne num unum pe no asɛ wadwen ana hu ne nufu no so adwanufu se totia o Daniel say adwanufu ayesi from le kwa uni madua awa meto adua. Okay. Mama Debbie. Yeah. Oh, about phobia me chain, you friend adwane nufu ye say. Ani church you so no mpanifo ne num. Na nufu ano no ye kwakwa no bi. Ono na me anya kwakwa no bi wo so kwakwa no bi kwakwa no bi wo so sa nwom no akwalare ne de baaye. Okay. Because we bani nufu na wo so saying. Etanu mi anya asa enyomo no. Kwakwa no bi woso, kwakwa no bi woso. Enti no enye wo bia na ye de ne ba fie o. O tell Asemwe eni enyan. Sunsuma ware esai ana ensa. Yeah, spiritual manager sane obi wo bi kura no okoshe na tade kura sane o. Ono kasa no tuntasho gu so kura esane o. Ochia na kura esane o. Ti sunsuma wale de esane. Why? Yeah, ebe sane o. Chot yes, sunsuma wale de. But your kayama no why? Quotation wa ye kayama why? Quotation wa ye kayama why? Oba akoni ko break ko ho te say. Ko break ko. Daniel, edi a wode ma akoni ti emu oduru. Daniel. Daniel, ye menene be boy be ye blows. Edi no de ma wona emu oduru aka manum kura. Papa said in come. Papa bi zare say na mi suma ni wedi bi. Eh na ye kwasida yo. Ana ye kwasida yo. Ko break ko. O ma imagine so. Hey, we are sitting and casting missing. What the way doing who are no be a confounding ni musuo. I didn't know how. No, they are being sound. Nene wa konkonya dem.
nananom de abufuso beba so anadwo yo Daniel se ben kan kire wo Daniel se men kan chose nananom de abufuso ebeba wo so wakonkonwa dem ko bre ko no wo ya aduane ama no nananom papa cho what de em say hunhum na dia hye mu ni nti what de minti What be kudi bo ya kan yenko aha Leviticus 15 was a mema ahosin fin which is ospemsi pia eye efin aha also bema biala ahosin na ahosin fin no e ma ne ho na manisia aha de egu ne ho fin na ahosin mu o se ade egu ne ho fi wona ahosin ni mu nie na ahosin fin ne ho na anase na ahosin no e ma ne ho no anisia o se na ahosin ni ma ne ho nam esia eye ne ho figu na ye biara de ne ho sin beda so no na ye biara de ne ho sin beda so no ehonte ade bia betena so nto wo spiritual media ade bia betena so na ha ehonte aha osi di oka na ye nsiri ntade osi wo wo do nsa beka no si ntade na fa nsuo dware na ho ntin kosi anwumre na ho ntin kosi anwumre na de wotena ade ne ho asena tena so no osi obi bia wotena ade bia na wo obi wo spiritual media tena so no ono nsu nsiri ntade no fa esi wo si wo ntade no di nsuo dwa no nti no ba asore ha ye peti nsuo obi wari negative energy di wachi because mo ma ba ni nyina e wodi edu obi achi nti epeti ahodwira nsuo adwira wo bia ansa ne yapon sanity e ba chawati ase Matias okay Matias pa na say enya de ye fedi agro enya emfanya fedi agro so te ase enya fedi agro won say school secondary school bitimi beto watade say me dey call entertainment symposium exchange of spirit onti ase obehu ano na honhom bia bewura wo bamu obeka se akwala de na onti saa o eba ne se na akwala na abeya akwala abone ya na sometimes na mfiri wo mu efiri ahonhom toti ase but your bad energy and negative energy toti ase any positive energy so the energy and frama but ma possess at any time sana ya na tie yes Papa honhom ne bi wu ana there be spirit no mo ye immortal omo nu so the ase e papa da se me ko ye bi on off baga ana papa bi na honhom bi di nechi yeah bi di nechi no honhom ne se motiana ne mami wuye na ne mami wonu no be oba na owu no ka chere se ondi papa nechi the onu madu me na rakra and I'm saying na the motia su wa this is ochina na komotia kingdom ho akobi se o so mu a because spirit dey oye immortal onwu so the asem eno ntina abofo kra na omo ankora omo mpani die so nya chechere wom yeah into the spirit dey me no in my knowledge you know they don't die because omo ye immortal yeah okay Papa me bisa question view yeah ye ti onana motia wo mu no omo ye spirit omo ya honhom nchomu why nobody else this work can be named after my name. okay next question ye nwana mo ma dane den nyina mo dom ho to asem kan ben pa na kayesen ko ba odware anajo yeah oba die se adware no eni odem a anajo it's not good for you to bath ye adware ni odem a by 6 o'clock esu dware because you are home almost 6 no ma pon ahoma che 3:30 omo na ye spiritual marriage no omo no ye marine way no omo hu adeje mo mutimi ware na papa yani yeah insusu yani asabiri mpafi na yeah no London there adware no eni abonten e wo dem it you can bath at any time yeah so bathroom no inside there you can bath at any time obu a oni bathroom ogina bonten ni wadware
So yes here. Now who be the fat taste. No kunu sako fat taste. Now at the exchange of spirit baba kwem. Okay. Okay. That's it. Martin. Next question. Hello, Papa. Yes. Bisa say, who say spiritual marriage is sign? Now spiritual marriage is sign. Maybe I only obinam or spiritual marriage you nim. Who say oh? Ya anu chino nipa bia wobetimi unnim ukrompa wobetimi afa because your energy. Enti wunnim no always bia you need to cleanse yourself. Anything I sometimes ye dware ye spiritual bath no ma be dware bu a wanya bi. So tiase no be dware bu a be ma bia wo mie wunufu wo de amawo. Ebu adi okisi wo de amawo. Ebu ha se de no ne kan se obi fe ne ha no ne moma so no. Your forehead no or the amount. So yes, yes. Obi wo hono mu a be ma bi o ma usika o se ne tafre ma yi ma homa me kakra. Me ne wo na de tafre homa me no the amount. Enti no to so wo ho. Enti anu ntina once in a week no, once in a 2 weeks bia na ye spiritual bath no. Ye cleanse ye ho every negative energy akofa ho. Uti obu a wo spiritual no turn no to be the man. Hey, Dokura. O to be the man. It always be no. You need to cleanse yourself. Who yam frama. Ubetime nyat any time. Sanity. Okay, Papa. Papa, good evening. Good evening. Shameful. What to say? Okay. Papa, spirituality they say in senior Saturdays. Because in the Saturday. Emma bad luck. Wabwa. Anadwo ne yensi ne yema. Headquarters. Ya wabwa why? Cherom say ha legonfo so obwa. So tias here. Anadwo na yensi ne yema. Ne Saturday kura se Saturday ye homeda. Saturday ne ye fie enwuma. Saturday ene ye fie enwuma. Nyame bo ade ekwo Saturday no home ye. So tias here. Since Saturday ne ye fie enwuma. Enti wabua why? Keren se wabua. Monday na ekwo enwuma no person senior. Ai, wabua. Wabua on say that why? Higher Cambridge you. Higher Cambridge. University. I had there spiritual phone nyina no omo himfie ni ha. Why? To wuti bibi abrabe bisa wa ha. Ubisa wa ha ne ye confirm ma wa no ano no. So Martin. You were England, Cambridge. I want your headquarters in the war. So they are here. Into na dear bia ubu beto baby and baby bisa. Uti bibia ye nhwehwemu. Nebu ano nipa no oboa. Wey ayi na nsan na sofu bi ton seminar. Na seminar no eye €1 ewo Europe. Me gire say Europe for ma no. E na atode abre no. Eye facial wash. Ya de ohuru yanim. Eye facial wash. Omo de turmeric na ye do yellow na ehye rubber nkete mu. Ma tobi kura gu ha. Ah okay. Ya de ohuru yanim. Okay, osofu bi akoto se 5,000 e ma favor. Say branding na eba so no. Yes ba ko 5,000 e ma favor ya de ohuru yanim. Na sa asem na me nim wo Europe. Me ko Germany kra me to obi. Ya de ohuru yanim e ma wanim eye smooth. Yellow, our rubber, a plain rubber. Oh, that's a plain rubber. Yeah, transparent rubber, ni bin shim. A turmeric soap. Almost 5,000. Ain't in a brochure for no. Make sure Mongo Toby. Mongo Toby was shop. Why? Oh, saying. Papa, Mama kono say meet you. Says one say unim kura na one share ya de your branding o. On be kasi bofu abeshim. Na pia wata yen kom na omo ka say. Wa no bofu na abeshim.
Share a tetragrammaton soap. Simple 50 million. And no, because you rob an in every home. Ya you cover in every home. Ya yes, word to my. So, yes, I don't know. Ya yes, word to my. But for the 2 me, I be shame. Engineer Nuna say no, Brandina, a work room. 5,000. Yes, I go be new 5 euro. I think I best say £2 and £3. Yeah. Maybe they are me toy a shemu 6 in me turn 250 what TikTok. £250. £2.50. And 5,000. 5,000 so yes, 5,000 is almost £400. Back with 5,000. Why? A shemu makuma says £2.50. I never go 5,000. Why? To me shame. That they are shame. Obroni de biaba. Obroni de benchaboche for monko shop monko to be why. Eye face wash keke o. Ti yem fa nyale kra na ntimi de adware bia rashes ne niam bia gu a. I said bobisa. Yeah, cute. Get yo. Me to be crash the bag. Nyame ade wo cha me ba ba kire why. Ye ba ba tija. The ba ba kire. Oh, me. What is scrubble when I'm new when you baby about body near nice? Yeah. Ain't you know? And 2 years, not yet. Buy your oil just my favor. Buy your oil, so no, dear minimum, dear mu say, buy your oil and kuchonko tower who are no this slap. And my any stretch and a mouth who you win. Buy your oil, not so my favor. Buy oil, and I'm a cotton, not go to free. A boot, we go to free boot to her, and when I'm the flamenco, oh, buy oil. And I'm a favor. Hey, Yeah, so, Momra, what? Momra, Yanko. I'm sure a question be said, be man. Papa. Yes. Papa, buy oil, no, get one cry. They say, no, me too boot, kitty pan cry £12. Cassia pan, 20 something. Cry. What more you come for? I don't know what she is. You go back to more. And you know, also buffering the baby. I be shame. You be shame. I didn't so buy oil and see the city and a shamdaga. Into your favor. Favor bonkutu. So they say when a favor bonkutu. So they say anti-pay. Stretch mask. Pama cream was the band. I said, I want to see Coco. I'm coming say oh you be. Yeah. That Pama a cool for no show me. Okay, I was your a question be bisa na yet brena ye bre pon sa. Enchine den. Sofa. Okay, so enchine sofa. But why for na belly? There be old phone. So if my man yes you phone a belly, I'm on frewa jimpai one agree. Yeah. Hey, I'm seeing what you're saying. Yeah, can sofa. Yeah, the pamo home. Yeah, the pamo spirit. And until a brand yame, equal see Sodom and Gomorrah. Na home will cromo. Na a bosom wo. Not to me wo into the sofa fry jano. And what you conquer a spirit in na. And if you want to conquer a spirit, you need sofa first. And that's be a bay fu out in the sofa at children. The sofa said the children bay. Papa come for so. Yeah, come for Pama home. Any other day. Come for a Pama home. Any red camphor no. Red camphor no. Spirit or Mexican in a DNA would be a red camphor. Wow. Yes. Okay. Home or Mexicano. Nabiania would be a red. It's a red camphor is not common. And I'll go around Toma. It's a red camphor near common. Yeah. Mammy be coffee be by. Now me be some of the castle as soon as you go. Mammy be coffee by. Daddy was the blue couldn't.
Hey, I am Samuel. I am Blakune. Hey, what do you now? What you mean, Casa? Hey, I am. Yeah, I'm going to eat you. I eat you. The white one, we will do a met me any day. Yeah, white one. No. Yeah, what you mean? A good damn, a pamu negative energy. So yes, but red one no, and a spirit of Mexican and a DNA would didn't come for red one. And you say, mathematics at work. Ah, be couldn't be bass or red one. Hey, Papa. Yeah, and you know, Ayana almost Kojisica Druno. Ayana almost come for red one, pa. And we had Yesica Hujuma. Your home, oh, friend, or now the man, or no, dear would no, and it come for red one. Okay. About you, say, yes. And Puanwania. Yeah. And you good so with the Jarian. Yeah, but my son, one year, dear good so much. Yeah, it's very, very powerful. Ubu was taking you on some, Ubu Abra by your bassa. I want to say you're not ten song. Two to me did not hear good so much. Yeah. Papa, wait me did not hear any songs were going to show Gary. Yeah. And our person say will be so to me did not hear any song as saying. Wow. And we can now bonny do actually did not hear any song. And then I UPS post. No. What to me the post, you know, and not hear any song. No. Yeah. Now, Papa, wait me did not hear Susakuta a bomb by. If you go for and no, it depending at the wash, it will be a bit coming. Ya will be a bit coming. Will be a bit coming. No, Miss Son of Tia, a bompire friend, a craft not walking. And only anyone quanta nine so. I'm a singer, I'm sure about him, and we anyone quanta nine so. Sanity. Papa, your castle, Ejina. Ejina de bad. Ya kajina ya. Your mummy, you know, your bejina. And it's a woodjina sumsum. What could you to me be a woodjinan? Sir. Because ya brabo will be our unjina and our yeah. Will be a unjina. Yeah. Yeah. A castle if I woodjina. Yes, as a woodjina no be engineer for uncle and for uncle do to uncle sell. Oh, yeah, Juma Jina. Oh, yeah, sorry, Jina, sorry, no, because of baby Guno. Sama Solin coming Jina, young as a software. Eberman means on Messica, more Macasha, some from Kumi, come to me, Kumi. Because some of Okomo Musica, no more young Qualomo bear me. Omo young Qualomo Bame dem. Almost send so, my men, no more yet the animamidi. So what you say? Tony Pabianas, you need to protect yourself. Jina, a dear Biana, Unqua, Jina Unqua. One natural here. Obi a John influence him. Message I idea sumbo. Yes, a idea passumbo. A Juma Crow, yes, Ujina. I don't in the bank, almost bank, almost make a chef from home. Because a mouth was going to get home. On bet my machine. Tijina idea who here pa. Papa Mpacho and Puanania, who the goose you the Jaria, non Kuana, or so the colon. So the colon fra. You better in the silk flowers. And I've been to Sudan. Nadia Gumu, Nadia Gal. Okay. Yeah. And cause I'm closer good could out with him Puana, not yes, yeah, a very powerful pa. And Papa Kafana, I soften and would be 2 German assassin. Would you 2 German, the drop actually or be a wolf you? Wow. So far, the other 2 German, a drop actually will be a wolf you are would in some morning. It's hard in the dear. I don't know. Mean and children go deep because I know you're dangerous. And for the train near my beefy. I don't know the near my beefy because you know, Obu, I drop it much them and not to mumu, a chanash from. Me was so far all you be. I was Saraquabon, and no be a bay for show and no touch. Serious, Papa. You know, Sanya man, no mentament.
me one oil be a usra na udura bonche no obi kita be obi kita tuntum warning obi twa hwe enti na cha na ma na ya na very deeper msada mo akɔche crowd ya me na so was I no ya me na so biri kwani biri kunye kasa de yente mo party was yenti na so yeah so funny dear ano ya din na me won oil bi na me ye otai no se me ye ma me area fo nyina kofa police fo ba fie wow hwe o ya wo ye ne be boy yale anu odin o enemy jaye enu ne ye fe no o chia ba yie no de sra kwa bonte a wo chi me se me de ka me mu manim ko hunhuna ma me bi wo do me ko hu mo ti jata de na ba no jata hey anu me say o ka so de beti de abo bi da mo ne wo de be bo de da mo ne ti so fa ne de me pacho ma ye ntwa so na no o de me ko kire de asem beba why okay papa yeah Pacho se na onka jina ye no se obi se nyama ben se na ye jina ye yeah nyama de jina ye de obi a ne no planet official eja no me ntimi enkyira wa ha ye abonche e na wonim se Africa fo no bonkutufo no wo so so yes bonkutufu antipe fo no wo so omo tro enti no me kape on ba ko fa de akoya sori it's time on back door right me tro mo ne ma ni wi omo so mo ne kire me Papa reserve the akani in our back door because he has say with a special request Pacho so far you on a special request why hey so far who kura wo ye no wi e bo ya le 1 week so far oh yeah no special request okay Daniel so what mama ko na wa churo di first hey abusia ye brene aye bre ye di oh member landing ya me adoma next 2 weeks yeah next 2 weeks member landing yeah oh papa mama next week next 2 weeks peno yeah member landing me ba pe e bia me go back to Ghana just say December 15th wonu say aya da bia me ka hwe e de bi koso na me tufu afa ho hwe tumi wo ho mesede ye na nadoma ne ho na ada wo hinkom wo ayisu ho na hinkom yentu ya woni yanchi ni bakono o hanye din obi hanye din ya na chi ni bakono isi ya obi hanye din like what's the questions that we all Nana ya wa Lawrence ya wa na hey ade se kutu se nkuramo we ya hi nkuramo do ma na asante hey mu be yi nkuramo bu ya so papa wo media yi so wa yi ne yirama mo se me chiade no me hwesi Emis ye bia ba chini pako yeah abusia me ye nsua de kakra hwe empanifuo bi wo honomo a de ekoso no enye da no ye nana doma hene e kan sem bia nana wanka se yi kwa na tem no kura die yento seb
hwe titi mire mu no ne wo nkrofo ma bin titi mire mu no ne wo tumi ene mire mu na ene ma toto a honhom akonachi eno kura bibi wo obi bi obakacho bibi ni baabi no oboa me sa niema we no mo no commanding niema no me ameti han me de mensa be hyegem se niema no ewo ho mahu abre tumi frɛ no mahu abre me titi mire mu no na metu bayi ye koso bayi se de ye so bosomo no me na me ka kyerɛ wo me anka fa metu ho no ye kotu obi bayi koso bayi se de ye so bosomo no ti sa na ema no ewo ho mesre eniema bi wo ho no mo a aye se ye edin tokwa eba mesre na nadom ahene ebetimi a enka jai na sante hene life ye den ema no na papa no onyina ba bia nka ho asembo ne da wate jani life man ne fa sumdue nye den emra na ye katumi a ohunu bida ena obi ka be yona eye no kwekwa no che wo baaye na hemfo kunkum wo mo no de enye no kura na mesre da no kasa na wo kasa aye no wan kasa yi ebetimi a enka brabonten na kasa na wo ka aye no ebetwe san na obia ekuom bodam ni eye ne bodamfo mesre na ka Ghana ha ne hwan again no ebiem aye Aaron ene ne yere hwan ya ene anti kone ame kone oh bubu ade kura ade mo de ya me no mimpe o shema me kone ene nwumre ma bleku ne emro mo so yeah asem na eni bresem na me kan mama me dia yesede mate di kai fomu ja wati no mu ade no mo so so ti asie asem na me kan mama me dia yesede mesrem ye na nadoma hene pa de ekoso no nana redie no nem ayi akufu ado kan ye no mankani yie kra wankani yie mesre yesi kukukuku ni jaya ekakeka ni so be ye den ebejia mesre asantefo no mo so manyom gold sefiri nsuom sefiri jawo mo life ma wom na eba ni seya na ayese wo kire nkwala ne se omo fa sante anim meye fom na nka Ghana upe ahini a agidin pa wo wiase a untimi nyi asante nyede emfirim last me call Buckingham Palace unim say golden stool no na bakosem ewo enye asante akonwa ne ho asem kora na ebia muhia ye na wakoto bomb mesrew udi owenye na eba ayesi na nadom ahene o kan tokwa jai why esrew nana esrew ayesi o pese o ye ho ti se bonkutu wonu asem bia na ni wakoji ama ne ho ni hu be bia se ye nana asante hene agina baabi eka doma hene ho asem da baba bia bi gine bia no na wo ka asante asem mesrew ne mfa sumdue mra na asantefo na ebonofo mu nyina ye baako mesre Ghana ne ye wo no ye mpe tribal wo bia wo yikurum ha no ti mesrew nana
Yasante edin efiri wanum omo no so manyo mu gold wonum se dua na ye ka dua na brane a e kire o knaman ye gya etua nano no bi be ka kire so knaman no wo mfa gya ntua nano na me gidi se enya wo de obi eni wo de ne nsa benkum be kire na gyakwan masrew na etuo nkotwe de atwe because mo ye mpanifuo mienu a mo wo krom hanom ayese baako empe ne ho asem ene baako eso gya be hye no na mumu wo hoyi o kane ya na wa sorry ti mesrem ana do ma hene asem na kan ye ne de na hwesan na fa sumudue nya dai embra obi bi obeka so kasa yie no oboa wan kasa yie kura se gold ni free he se free he ne baaye se he usi fawo mesre ne tuo nkotwe de atwere na mu nipa ewo kuro ne so no omunya tamfo baaye se wo ma asantefo ne bonofo akoda ne atamfo da bi entesa ti yesrew oyo hene wo mo bie ye yaw wo mo bie di watem because of a niema wo be social media beki kenti social media no obi obu ne ho mahaw prophet touch my for ya yokofo so yes social media no obu hu a o maha social media no usro ye ya o maha social media on respect hu obu hu a ye maha o ba social media no bo to brazier wo me fire me be fire ye sa na ye ba social media obi be ye no aye ni bi simple sa na ye kon eni ba ku social media no munyina to mani awe ene hwe nkwale di watem aye future nga si di turu mu ho si mampoku si na na ni turu mu ho si mampo I'm sorry again. Okay, I seen it. no shenana mesrew anye ma bi wo hono mo ayanyiye o opani bi wo hono mo no ane mankwala ba ye no sa asem we wa ma meka edi ohaw abba na mesrew Anibre na yano, anibre. Would baby, would you not cassa? No, Sresa would chew no sign, one cassa ye. No fuss would be in your day, and Marawati. Na Santa Tene, what's in the baby? Papano or Macao, Papano or Mayeshi, to mess down. I say, oh, Capapan Tokwa, oh, Capapan Tokwa. One day, a two first one, and the tribal walk is see. And they are talking for moon, Yamobasha comment to be bow. Moon shall come, Asante, and ye be contoka, when shall come on to on a bar, mother Jimutu. It's messy, Yena Nasante, Hene. On Cassaye, Papa Nancas on Penawasem. So, yes, Papa Nancas, who bunny home, or respecting home. Nana Doma, mess down. Asem na beka ye no so ka betimi atwea san ka dia sumdue ebeba ene wa mankwala nyina edi watem enkwala nyina kaseti yawo enkwala nyina eni ho kwan so mo ba wanim kura no omo ye yawo say ye ni okonfo bi obekom ya diabolo no okum nipa megina hobi diabolo no okum nipa no oyi ne nso no ade achia no asa de ahye Dr. Bakery. Yes, Dr. Bakery, come go off as senior, you won't go to. What do we near my man for a year? And if you ain't another man, Henny, if you are signing your man, bid that. You will be dear, you won't bid that. Your experience bid that. Into mess down. Says someone a beca, any dear. Mess down. Na itwaso na fa asomdue nya den emra wate na sidaw na nkwala ne nya wo yeye na we de wa na wo pe e na odo ho aye den aba mesidaw
wan kan yie kura ebi ehia na mo hia no emfa asante ho hwe aw ade na wo yesa jai wati papa jai wati na ye di mo nyamfo jai enye ayese wo pentokwa wo pe papa ne ntokwa eti wo mo bi ehunu se ade na wo ye na ye personal na wo ye omo bia hunu se ade na wo ye no eye personal wo ka papa ne ntokwa wo pushi no asantefo mo ka mo ho a asantefo wo nim wom onya buruni asantefo ka wo mo ho a na bibia bekoso Ghana wo nu asante na firi asofo kura ye wasante asofo ye wasante mo ye wasante fom asante fom sante fom twa edi samina twa fom da woni ma sante fo so asante omo yo man asante asante die bibia bekoso bia no ade bi asofo mo hye nkom nyina asante mamu no mu firi asante die omo yo man yo ti mesire nana esrew ye mpentokwa Ghana nankasa emunyo ye komo de yen ye ho hyehye yen ye mpentokwa why ye ho hyehye yen hwe kwanya nipa ewu kasa mini afa ni tetefo ade hwe ade bia na wo beto ye no ye nka ho asemo because e bia na doma asante hene krompa wo te akonya no so no wono sikadwa kofi no beto ye etu onim ba bi efiri obeto ye ti mesire nyamfe na wo be kire yen ese obi ankomande so mo ane kwa wadi o ma ade se firi pum se firi nsuom omu ti omu sika so ti mesire nana ana se kutu ana kutu mesire ensa densa yem pe pa ochew jai wati na faso diemra abusha for makra why ya pon mu amoda mon kwada nyame adom o kire be hia